babukela bakhona emakhaya lapha ngishaya abathakathi abahlukumeza impilo yakho nempilo yami. Ngikhuluma mina ngale mpilo yakudala, makhandlela awu5 labovu nenyalithi nempepho. Angikhulumi ngokuthwala, ngikhuluma ngokuthwasisa, ngisakafika emthini. Umuthi ngiyawusebenzisa makufanele. La ngisakhuluma ngalo grade 1 engiboniswa ngabantu abadala mangele ebusuku ukuthi mawufuna ukulwana bathathwe ngamampela bashaye kanje. Nabantu bamba bafuna ukubulala behluleke. Bathi bayaphuma abantu bazoganga la ekhaya behluleke bafika bacabane bodwa la ekhaya baleni bagwazana. Nabantu babaye enyangeni bafuna ukubulala wena. Imoto ithola ingozi emgwaqweni. Abakwenza noma thothe emsebenzini nakhona bakwenza okubi ngibashaya kanje. Kukhona okuyithuka ngengikwenze public angifuni ibone konke neze nekope kanti lento ila kimi emzimbeni wami lento ngayiphiwa ngabantu abadala. Makuvikeleke lo muzi bantu bangakhona ukuganga la khaya ebaleni balobona bodwana kungenzeki lutho olubi. Nabavala bafaka amanzi amnyama bafaka inzilo ukuthi la khaya kungaphumeleli lutho. Namhlanje la khaya kuyaphumelelwa. Abenze okubi bayasha namhlanje. Yonke into esibhekisa kubo bakhotha imithi bakhotha in behluleke namhlanje. Ngishalo kwamampela manje umkhuleko ovela ezulwini. Makhosi amakhulu ngiyakhulekela ukhokho omkhulu wasakhe emhlabeni lesaba mathamba amhlophe. NoNkulunkulu ombalo uyawubona ukuthi asibulali umuntu la nithi siyacupha ukuthi ofuna ukwenza okubi kungenzeke. Kuyawuhlala ekhaya kuze kuze umuntu ohamba enyaka kuze kuphuthuke isicathulo kuze kuphela abantu ayemoto. Bothumela izulu libe shaye na futhi emuva. Wonke umuntu oganga la ekhaya nomuntu ogangako la ngimnika 5 days. Makathi uzamaganga 5 days bese kunemehluko abasalele phansi. Lento ayenza la yenzeke kuye njengoba injalo. Noma ngathola umuntu uthwele ipo zakhe zijike zikhame yena lapha ngenza mina into yabantu abadala abasengasekho emhlabeni indlela esiboniswa ngayo lento engiboniswa ngayo umoya kaNkuluNkulu. Akekho thakathwako kodwa ke kulwana nesimo sebumnyama. Bumnyama bungenzekela ekhaya babungenzeke futhi nakomunye umuntu lapha ekhaya emabaleni. Nabafuna ukutshontsha imoto babule ngathi kukhona umuntu ugijima la ekhaya ebaleni bagcina bagozana bodwana balimazana bodwana. Nabafuna ukuganga la ekhaya bafaka amanzi amnyama kungasebenzi kwenzeke kubo hayi la baleni siyakhuleka sikhulumisa amadlozi sikhulumisa uNkulunkulu sikhuleke siyithunywa zonke izinyanya mazivikele la. Amen. Hallelujah.